Swastiastu. Rahajeng rauh ring kelas 2 lesang sami ring mata pelajaran bahasa Bali lesang sami. Nah, selamat pagi, rahajeng semeng. Nah, punapi gatra ring raden mungkin lesang sami dumugi irage sareng sami memulyang kerahayuan dan kerahajengan nggih. Dumugi irage kena lan rahayu nggih, sehat selalu. Nah, ring raden mungkin utawi hari ini Bapak akan melanjutkan materi ke bab 3 nggih, mengenai luwir swagina nggih. Iki wenten materi bab 3 utawi pelajaran 3 wenten luwir swagina nggih. Nah, sedurung punika ring raden mungkin Bapak jagi nyobehang nggih menjelaskan kompetensi dasar sane letalit capai nggih. Yang pertama ring aspek pengetahuan yakni memahami tentang tugas sehari-hari dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Bali lisan dan tulis nggih. Jadi ring aspek keterampilan mangda alit-alite mempraktikkan dialog antar teman nggih secara mandiri dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Nah, jika kan nenten nyidayang dialog antar teman nggih malibos nenten opat tugas nggih. Nah, sirauning napi nika luwir swagina nggih. Luwir swagina punika pados kadi kegiatan sehari-hari nggih, kegiatan alit-alite di sekolah maupun di rumah nggih, ring jero utawi ring sekolah nggih. Punapi napi manten kegiatan alit-alite ring jero lan ring sekolah nggih. Mungkin Bapak latarang nggih utawi jelaskan nggih. Nah, iki wenten luwir swagina ring jero napi manten. Yang pertama wenten metangi nggih. Metangi punika pados kadi bangun tidur nggih. Metangi bangun tidur semangan iraga metangi nggih. Nah, niki wenten nampihang saput utawi melipat selimut nggih. Nah, ini ngalih-alih maro bangun mangde nampihang saput nggih. Mangde rapi nggih, rapi. 4 iraga sirep nggih. Nah, niki wenten suut nampihang saput iraga mesikat gigi nggih utawi gosok gigi nggih. Lan urang mesiram utawi manjus. Bahasa Indonesiane mandi nggih. Ika pangkudo iraga mandus utawi mesiram nggih. Pang duo nggih wenten ring semengan lan sorene nggih iraga manjus nggih. Pang pindho. Nah, niki wenten mekwaca punika pados sekadi memakai baju nggih nika mekawastanin mekwaca. Palanturang nah niki masuah utawi menyisir nggih pados sekadi punika. Nyuahin boe pang rapi nggih, pang bagus lan jikek nggih. Palanturang ke ngajeng nggih, ngajeng utawi makan. Nah, pangkudo iraga ngajeng awai pang telu nggih, dan semengan tengai lan petenge nggih. Iraga ngajeng pang telu nggih utawi makan. Palanturang ke nah niki sembahyang nggih utawi berdoa. Nah, sembahyang puniki sesuai dengan agama iraga masing-masing nggih. Niki wenten gambarane nggih. Sembahyang utawi berdoa. Palanturang ke nanti mepamit nggih utawi berpamitan sebelum iraga masekolah nggih niki. Yening iraga sampun normal niki nggih mepamit sedurung iraga sekolah nggih. Nah, niki ngeranjing utawi berangkat nggih, berangkat ke sekolah. Berikutnya maresik ring jero nggih, membersihkan rumah nggih. Tapi maminan iraga sareng sami harus membersih ring jero nggih. Nika mangda bersih nggih. Ijo raga inongos, tongos nggih. Ijo iraga nongos mangda bersih nggih.
bantu orang tua nggih membersih nggih wonten ngepel nggih, nyusut kaca, wah sane lianan nggih, dan nyampat nggih nika. Nah niki nyampat nggih. Nyampat nika pados kadi menyapu nggih lesang sami dan dados males nggih, dan dados males rening nyampat nggih, nyapu. Mangda lingkungan iraga nongos puniki mangda bersih nggih. Ening bersih becik iraga ingakin nggih. Nah laturang mepelalian nggih. Iki mepelalian usahan warsik iraga mepelalian nggih dados mepelalian api mesepedan sepak bola miwah sane diandang nggih. Iki swagina ring jero. Nah niki wonten mebalih TV nggih. Nika mebalih TV sareng adi sareng beli nika nggih. Nika mebalih TV swagina ring jero. Aturane nah iki paling penting lesang sami melajah utawi belajar nggih. Iraga dados sisya utawi siswa harus sering belajar nggih. Mangga iraga duweg nggih lesang sami ngajah napi nika nggih. Membaca, berhitung miwah sane lianan nggih lesang sami. PR nika inayang nika. Tugas utama iraga dados siswa nggih punika melajah nggih nika sebagainya ring jero. Nah niki wonten sirep utawi mesari nggih. Pesan-pesane tidur nggih. Yen sampun teng iraga sirep nggih. Enten dados menggandang nggih. Ke lesang sami. Nah niki wonten luwir swagina ring sekolah nggih. Nah mungkin Pak latarang napi manten kegiatan-kegiatan sane wonten ring sekolah nggih. Nah niki wonten melajah ring sekolah nggih. Niki utama raga masuk masa sekolah nggih. Melajah nggih. Melajah sareng timpal, sareng guru nggih. Nika melajah kelompok nika miwah sane kegiatan nggih. Nika utama iraga dados sisya nggih melajah ring sekolah. Nah kurang ke nah niki mareresik ring kelas utawi membersihkan ruang kelasnya. Niki dan dados males nggih nening iraga mas sekolah pasti ke enten piket nggih. Piket punika tugas sehari-hari yang harus membersihkan kelas nggih. Mangda kelas iragane bersih nggih nenten dados debu nika mangda becik iraga melajah ring kelas nggih. Mangda nyaman nggih nika maresik ring kelas. Iki wonten nyalamin guru utawi bersalaman dengan guru nggih. Nika pinaka menghormati guru nggih. Jika sudah datang sekolah nyalamin guru dan pulang sekolah bersalaman dengan guru nggih nika. Pinaka menghormati guru nggih. Nika menjaga sopan santun nggih nika. Nika termasuk ring sopan santun niki ring sebagainya ring sekolah nggih. Nah niki mepelalianan ring sekolah nggih niki wonten sebagainya ring sekolah. Pasti learning bermain di sekolah nanti manten nika. Oke nika main sekolah. Nah niki mesandekan ring sekolah. Nah mesandekan nika pados kadi beristirahat nggih. Yening ring sekolah nika wonten jam istirahat nggih. Ampun jam istirahat pastika lesang sami mau belanja ke kantin nggih. Ke kantin sekolah nika mau belanja nggih. Tapi nika beli minum ngajeng nggih nika mangda alete uning nggih beristirahat di sekolah utawi mesandekan ring sekolah nggih nika swagina ring sekolah. Nah nggih pantah sapunika Bapak Presiden menjelaskan materi mengenai luwir swagina wonten ring jero lan ring sekolah nggih. Nah ini ada yang bertanya silahkan WA utawi japri Bapak nggih ke. Nah ini sampun niki wonten tugas nggih. Tugas sering ranen mangke
Mungkin coba buka buku Anggo Sastra puniki nggih, buku paket bahasa Bali puniki. Buka nih ke kelas 2. Nah, buka mungkin halaman 26 lan 27 nggih. Halaman 26 lan 27. Nah, iki ka wonten patemon 2 nggih. Niki mengerjakan bagian 1 dan 2. Niki bagian 1. Nah, niki kan sampun Bapak telah tarangi wau napi manten gambar-gambar puniki nggih. Niki wonten napi manten swagina ring puri, napi manten swagina ring sekolah nggih. Puri nika pados gadi jero nggih. Napi manten kegiatan iraga ring sekolah lan ring rumah nggih, utawi di rumah nggih. Nah, ini sampun niki kan bagian 1 alan B. Nah, niki bagian 2 isinin cecak-cecak betet aneh aji pesawat aneh bener nggih. Niki wonten la 5 nggih. Niki wonten la 5 mangko alit-alit teh mo karya nggih. Ya ini urusan mo karya jika sudah selesai maka di-upload ke Google Classroom nggih. Mangga Bapak icenin nilai nggih. Mangga alit teh mengerti nggih. Mangga uning lah sampun api kemampuan dan sami menjawab soal puniki nggih. Mangga Bapak radang nilai ini nilai harian nggih. Nah, ini sampun ini jagi metaken nggih malih pisan nggih. Mangga WA utawi Japri Pak nggih. Nah, ngenenin materi ngenenin indik rahina mungkin Bapak cukupkan sampai di sini nggih. Elingan lesan sami elingan 3M napi manten nggih, memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih. Lesan sami nika masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih. Mangga lete-lete kena lan rahayu nggih. Doh sami kewastamin wabah penyakit COVID-19 nggih sami. Ini dari materi dari mungkin Bapak puputang dari mungkin aduh arme santi. Om santi santi santi.